Pozdrav svima, ja sam Janko Kralj iz Atak studija iz Zagreba. U ovom videu pričamo o izvedbenom projektu. U videu faze arhitektonskog projektiranja spominjali smo izvedbeni projekt kao projekt koji se pod navodnicima ne mora raditi jer zakonski niste obvezni raditi taj projekt, ali mi ko struka mislimo da bez njega je prilično neodgovorno graditi bilo koji objekt, a kamoli velike objekte. U zadnje vrijeme jako puno objekata, jako puno zgrada gradi se samo na osnovu glavnog projekta i glavni projekt je dovoljan suštinski da vi možete malo, da tak se izrazim, na silu napraviti neku zgradu, ali mi ko struka to nipošto ne preporučamo. Naprosto omjer cijene izvedbenog projekta i onoga koliko on uštedi novaca u krajnjoj liniji je tak povoljan u smislu da vam toliko novaca donese i toliko kontrole na gradilištu i toliko kontrole u komunikaciji sa izvođačima da bili biste ludi da ga ne napravite. Ajmo malo proanalizirati kaj to je izvedbeni projekt i koji je to uopće stupanj razrade. Hoću vam samo skrenuti pažnju na to da stalno se vraćam na tu temu, ali je izuzetno važna tema. Postoji pravilnik o standardu usluga arhitekata u području gradnje iz 2025. godine. Otvorite taj pravilnik, sad vam je u opisu videa, i pogledajte kaj piše o izvedbenim projektima. Znači, doslovno vam je nacrtano na kojem nivou se rade izvedbeni projekti i vrlo je jasna razlika između glavnog projekta i izvedbenog projekta. Grafički i opisno. Znači, zna se koji dio je obaveza projektanta u kojoj fazi projektiranja i unutra je to vrlo jasno napisano. Skrećem pažnju na to jer tamo ima i tema cijena, tamo ima tema odnosa. Ti grafički materijali nisu samo mjerilo 1:100 ili 1:50 pa samo da cijelu kuću vidite, nego detalji su opisani tamo. Način kako mi prikazujemo stvari. Kaj je to građevinski otvor, kaj je to svijetli otvor. Znači ono je de facto priručnik za bilo koga ko se hoće baviti arhitekturom ili graditi u današnje vrijeme. Sugeriram na to da otvorite taj file, pogledate to. Radi se o sjajnom dokumentu koji je nevjerovatan za struku i gura granice i postavlja standarde. Samo jedna napomena. 80% ljudi koji gledaju ovaj kanal u ovom trenutku nije pretplaćeno na ovaj kanal. Nama puno znači ako samo kliknete taj subscribe jer onda širimo ove dobre vijesti po svijetu. Dakle, izvedbeni projekt je vrlo detaljan arhitektonski projekt ili projekt bilo koje druge struke. Vi možete imati izvedbeni strojarski projekt, možete imati izvedbeni elektrotehnički projekt. Dakle, radi se o projektima koje kad majstor uzme u ruku, on može komotno početi raditi na osnovu tih projekata. Skrećem pažnju samo na jednu situaciju koju sam doživjela na gradilištu Rimac, a to je bila situacija gdje je postojao izvedbeni projekt koji je bil napravljen izuzetno detaljno. Međutim, na izvedbenim nacrtima je bila važna napomena jer se radilo o bravarskim radovima, limarskim radovima, fasaderskim radovima i hidroizolaterskim radovima istovremeno na jedno te istom detalju. Pisalo je izvedbeni projekt, taj nacrt nije za izvođenje. Zvuči paradoksalno, ali postoji još jedna vrsta projekta koji je detaljniji od izvedbenog projekta, a koje grade izvođači, a to su radionički projekti, odnosno radionički nacrti. Da je neko uzeo arhitektonski izvedbeni projekt i krenuo izvoditi prema njemu neki položaj vika ili može to biti one profilići za hidroizolaciju ili tak nečega, ne bi bil savršen. Znači, na nekim zgradama čak imamo i daljnju razradu, odnosno izradu radioničkih nacrta prema kojima se izvodi. Zato ta napomena postoji. Kolega jedan se to velim sprdali iz toga da je to pisao na nacrtu, a očito ne razumije da to može pisati čak i na izvedbenom projektu, da nije za izvođenje. Najnormalnija je stvar u građevini, pogotovo kad pričamo o čelicima. Najvažniji dio izvedbenog projekta po meni, detaljni nacrti betona i precizan troškovnik. Naime, na osnovu izvedbenog projekta vi možete napraviti puno precizniji troškovnik. Spominjem nacrte betona, zato jer ako malo zamislimo kako izgleda bilo koje gradilište, tam se pojavi neki glavni izvođač, skopa rupu, počne raditi nekakav podrum i onda napravi ono kaj vi velite, wow, gle, zgrada je gotova, pod krovom je. Zgrada je tek na 20-25%. Ali ta konstrukcija, kad je gotova i kad je zgrada na 20-25% gotovosti, ta konstrukcija dozvoljava svima drugima da počnu raditi. Zato mi kad radimo recimo glavni projekt za neku kuću pa dobijemo informaciju da možda neće biti naručen izvedbeni projekt od strane našeg ureda, mi svima sugeriramo da barem nacrtamo betone. Zašto? Osim toga da to olakšava izvedbu i da puno bolje se ti betoni i te opeke i ti pregradni zidovi mogu napraviti, osim toga, imamo i plan savijanja armature. Izrađuju se planovi savijanja armature na osnovu tih pogleda i tih prikaza koje mi napravimo i damo statičaru. Statičari rade planove savijanja armature.
To dramatično ubrzava gradnju, ali i vama kontrolira troškove. Samo na armaturi vi možete uštediti toliko novaca da platite cijeli izvedbeni projekt ako je to dobro napravljen plan savijanja armature. Nije bezazlena stvar, a olakšali ste izvođačima da rade. Znači on uzme plan savijanja armature poput ovoga kojega sad vidite na ekranu, uzme plan savijanja armature, pošalje ga preko e-maila samo u armiračnicu i dobije gotove elemente na osnovu toga koje samo slaže ko Lego kockice. Daleko brža gradnja, daleko bolja gradnja i ja stvarno sugeriram da makar minimalno to napravite. Još jedna stvar koja je jako važna za spomenuti u izvedbenom projektu je to da mi tu imamo nekakve šeme bravarije i šeme stolarije. Svaki prozor na vašoj kući, osim onih tema koje smo pričali u videu o termičkim mostovima, znači osim tema da imamo te neke podštoke, da imamo te neke kontaktne pozicije, svaki prozor ima svoje mjere, znači ima veličinu otvora u koju on ulazi. I u izvedbenom projektu mi možemo vrlo detaljno razraditi način na koji je taj prozor montiran u odnosu na konstrukciju. U glavnom projektu to nismo dužni raditi jer mi tamo moramo zakonodavcu pokazati di taj prozor je i manje više A puta B njegovu dimenziju. Ali u izvedbenom projektu radimo detalje čak i do mjerila 1:5. A to su veliki, lijepi detalji, opet poput ovog detalja kojega vidite sad na ekranu, iz pravilnika koji je izvučen, kakva je to roleta, koji je koji dio. I tak usklađujemo sve visine na fasadi i tak vi dobijete i kvalitetno pročelje, i kvalitetnu fasadu, i kvalitetne kontakte, stolarije i fasade da ne biste imali termički most o kojem smo prethodno pričali. Isto pravilnik je jako zgodan zato jer u njemu imamo te teme, kad smo pričali i o termičkom mostu, te teme preklopa termoizolacije preko podštoka, odnosno preko onih proširenja kod prozora, sve tamo to je nacrtano. Pozivam se na to i povezujem sve u jednu cjelinu da biste i vi razumjeli zakaj je izvedbeni projekt toliko važan koliko je važan. Mi kad imamo izvedbeni projekt, imamo daleko bolju kontrolu količine ugrađenog materijala. Za glavni projekt vi suštinski možete 10% fulati kad radite neku procjenu koliko je to betona, koliko je to oplate, kako će to biti izvedeno. Imate čak i strukovno dovoljno prostora da pogriješite u troškovniku. Ja to otvoreno velim jer na osnovu glavnog projekta je dosta teško napraviti kvalitetan troškovnik. Može se, ako je jako dobar glavni projekt, ali dosta teško. Na osnovu izvedbenog projekta vrlo je lako napraviti izuzetno dobar troškovnik jer imate točnu kontrolu svih detalja, svih količina i svih materijala. Primjerice, ako pogledate koliko oplate vam treba da biste napravili neki sterklaž ili neki nadvoj, u izvedbenom projektu to se vrlo lako izračuna i iskontrolira. Imate sve poglede nacrtane, sve vam je lijepo opisano, jako je lako to izvući van. U glavnom projektu puno teže. Jedna od velikih prednosti izvedbenog projekta je da vi možete kontrolirati dimenziju otvora u koji će ići stolarija. Zakaj to spominjem? Jer ako ugrađujemo stolariju primjerice prije zime i ako se žurimo na gradilištu da kuću zatvorimo prije zime pa da preko zime možemo raditi interijerske radove u kući, mi želimo staviti stolariju na kuću. Vi možete stolariju naručiti unaprijed ako imate izvedbeni projekt. Napraviti rupe, točno dimenzija koje se dogovorimo sa izvođačem stolarije, tako da bi stolarija pasala kasnije u tu rupu i ne mora izvođač stolarije dolaziti na izmjeru na gradilište, nego možete to ishendlati unaprijed. Traži koncentraciju i traži da niko ništa ne promaši, ali ako promašite jedan prozor, njega ćete prek zime lako zatvoriti sa daskama i termoizolacijom i dalje ćete moći u interijeru raditi. Razmišljajte samo o tome kakvu prednost imate vremenski ako ste si otvorili zimu za radove i za te interijerske fore. Da ne pričamo o tome da prije napravite konstrukciju, znači prije možete ići raditi krov, prije napraviti hidroizolaciju krova, sve spojene detalje, to vam je jako zdravo za vašu kuću. Ako pričamo o malo kompleksnim fasadama, primjerice o ventiliranim fasadama od HPL ploča ili ako pričamo o ventiliranim fasadama čak i od drveta, vi možete na osnovu izvedbenog projekta definirati di su fuge na toj fasadi. Na primjeru koji sad vidite na slici, mi smo radili inženjering jedne takve fasade, to je nama jedan od normalnih poslova isto koje odrađujemo za druge biroje. Inženjering ove fasade uzima u obzir svaku fugu te fasade, ali to znači da vi možete vrlo skupi materijal, primjerice HPL, naručiti unaprijed. Jer vi kad znate gdje je koja fuga, možete si napraviti plan rezanja tih ploča unaprijed. I to znači da pobjeđujete tu trku s vremenom. Čim ste krenuli graditi kuću, znate kakva će biti fasada i kakve će biti ploče. To je velika prednost jer vama ploče stignu po cijeni koja je vjerojatno niža jer svake godine cijena raste. Nije izvedbeni projekt tu samo da razmišljamo i o vremenu, nego i o cijeni materijala. Cijena materijala raste svake godine. Ako vi danas naručite šipke po planu savijanja armature, one su jeftinije nego kad će biti iza nove godine, garantirano. I to pratimo tak da
igramo tu trku sa vremenom i da ju pobjeđujemo, a pobjeđujemo ju sa izvedbenim projektom. Samo je još jedan primjer kako nam on može biti jako, jako koristan. Prodori i instalacija, posebna su tema kad se po gradilištu radi i svi znamo da je jako gadno kad imamo betone i onda moramo sa onom dijamantnom rezalicom rupu napraviti jer smo zaboravili u plan oplate staviti rupu. I to neke košta i onda je to svaka rupa 150 eura, a niko nije onda zadovoljan. Puno lakše je to isplanirati unaprijed i nacrtati točno gdje je koja rupa u planu oplate, da bi onda majstori znali gdje staviti onu kutiju unutra, da nakon kad se betonira, on izbije tu kutiju van i imamo rupu. Olakšavaju izvedbu, ubrzavaju izvedbu, jer ta rupa je već tamo. To znači da strojar ili vodoinstalater ne mora čekati da dođe neko sa dijamantnom bušilicom, onom sa dijamantnim rezačem i napravi rupu. Odmah znamo gdje je ta rupa, odmah ju izvedemo i pobjedili smo trku sa vremenom. Po pitanju spuštenih stropova, mi uvijek govorimo svima da je najbolje imati projekt interijera, mi to radimo, naravno da mi mislimo da je to najbolje, inače ne bi radili projekte interijera, ali po pitanju spuštenih stropova u stambenim zgradama ili u obiteljskim kućama koje su malo sofisticiranije, ako imamo neke klime koje su unutra ubačene ili neku ugrađenu rasvjetu, vi morate imati naravno taj spušteni strop dovoljno nisko. Koliko nisko? Znači odmah definiramo koliko je to nisko i kako to izgleda u odnosu na roletu i ako imamo nekakvu rasvjetu poput one indirektne LED rasvjete kad zna biti na stropu ili na zidovima bočno, ako imamo takve momente, pa zakaj mi ne bismo onda te momente odmah u tom izvedbenom projektu opisali i opet si uštedili na vremenu i opet si uštedili na novcu na taj način. Znači izvedbeni projekt takve stvari isto rješava odmah i odmah imamo taj moment usklađivanja sa instalacijama gdje možemo, pogotovo ako se rade neke malo veće zgrade, sustav sprinklera uskladiti sa sustavom rasvjete i to uskladiti sa sustavom evakuacije i odmah na nacrtima imati jasnu sliku o tome di su nam preklopi, da na gradilištu ne moramo rješavati te preklope, nego ja to zovem taj kardiovaskularni sustav naše zgrade, da taj kardiovaskularni sustav dobro funkcionira, a ne da se mi borimo sa time prilikom gradnje. Jer onda gubimo vrijeme, onda su nam majstori dulje tamo i onda smo izgubili opet lovu. Ajmo sve riješiti na tom izvedbenom projektu. Naravno da mi ovak kad pričamo o arhitektonskim izvedbenim projektima, mi pričamo i o toj elektrotehnici, i o strojarstvu, i o projektu vodovoda i odvodnje. Znači ne možete vi samo bilo kak sagledavati problematiku klima uređaja u nekom prostoru. Tu je neki kondenzat unutra. Znači sve to treba ne nužno sakriti, ali pospremiti na pravo mjesto. Znači ako imate odvod kondenzata iz unutarnje jedinice klime, taj odvod negdje mora biti spojen na vrijeme, a ne da vama dođe knaufer i onda se poslije neko sjeti čuj pa tu ti ide odvod kondenzata, pa ruši knauf, pa ovo, pa ono, gubitak vremena. Izvedbeni projekt pospješuje to da dobro komuniciramo na vrijeme, a ne da komuniciramo nakon kad se stvar već dogodila. Znači poanta projekta je sve predvidjeti unaprijed. Arhitekton prvi gradi. Arhitektura. Znači gradimo prije no što gradimo. Promišljamo budućnost, zapisujemo ju na papir i onda neko ko je jako vješt to izvodi i mi smo mu zahvalni na tome. Ajmo biti arhitekti i raditi izvedbene projekte kak treba. Ove sve teme koje obrađujemo na ovom kanalu moramo uzeti sa zrnom soli zato jer nam dolazi novi zakon o gradnji i već je stupio na snagu novi zakon o gradnji. Mi ćemo na ovom kanalu temeljito obraditi problematiku toga kaj se dogodilo po pitanju novog zakona o gradnji koji je, ja ću vam otvoreno reći, pljuska svim građanima Republike Hrvatske. Ti ljudi nisu slušali struku, ti ljudi su dobili tisuće primjedbi koje nisu uvažili i mi ćemo sad vidjeti uopće kaj će se dogoditi po tom pitanju u narednih par mjeseci sad kad krenemo sa 2026. godinom. I ta iskustva ćemo prenijeti na ovom kanalu, probat ćemo skupiti isto kolege pa malo otvorenije diskutirati o tome koje su možda dogodile i pozitivne stvari vezano za to, a koje negativne, ali izvedbeni projekt će ostati izvedbeni projekt i on nema veze sa novim zakonom o gradnji i zakonom o prostornom uređenju. On će dalje uvijek biti ko nešto koje je neobavezno, nažalost, i glavni projekt o kojem trebamo pričati bude najveća zapravo točka o kojem moramo razgovarati, ali sa nekim iskustvom. Znači ja ne bih sad htio reći kaj će se dogoditi, ajmo vidjeti kaj će se dogoditi, pa sa nekim iskustvom pričati o tome da možemo nekakvi pametni suma sumarum napraviti. Sa svim time na umu, pozivam vas da kliknete like, da kliknete share, da kliknete subscribe. I stvarno smo zadovoljni sa time kakva zajednica se razvila u ovim komentarima. Potpuno smo iznenađeni time koliko je ljudi pretplaćeno
na kanal. Samo hoću pozdraviti sve koji su van granice Republike Hrvatske. Lijepi pozdrav u Frankfurt isto. Čitamo svaki komentar doslovno. Ja pokušavam odgovoriti čim prije mogu, radi posla, ne mogu nekad odmah odgovoriti. Morate mi to oprostiti, morate mi to oprostiti. Ako mislite da je sadržaj dobar, samo to kliknite i nama to jako puno znači. To nam zbilja daje energiju da ovo radimo i dalje. Ako vas zanima malo više o fazama arhitektonskog projektiranja, ostalim fazama, znači o idejnom projektu, glavnom projektu, pogledajte ovaj tu video. Mislimo da je dobro složen, da je jako koristan, pa si malo tu kliknite i pogledajte kaj još ima po pitanju arhitektonskog projektiranja. Ako vam sad je već, spremam.